Gikundi kia biashara ba miraa kia Gaciongo Miraa Traders na Infata Miraa Sacco nibo ketie biuria kiri thirikari kaunti ya Meru gukonia mitaratara ira bekite ya kurua na mbura ya El Nino ira irigiri kura kimera giki bakiaria baugite biashara chao ikaringika muno nuntu bwa kuraniria kwa roje bakienda kumenya mitaratara ira iki egukabira untu bubu bakiuga nibo bakaringika muno ni mbura ije nibo rite kinya kubaikirengo uri atari ari mu barothi kithinde ura Somalia kugwatanira gwa kwina Minister Warimi Mithika Linturi kienda gutigira kimera ni kiubaguna Marion Karugi na Chekinya arimi betu ba miraa mwanka thai twethwa tweke ntu kimwe tukionga thirikari iri kuo mukono twene imana thirikari iri kuo no ntu mantu yonthe batwirire ututwire kuringa kura kuma nthiromba tutona mbalosi wa miraa kuma Nteresi Embe arimi na biashara ba miraa kuma Nteresi Embe betete na mbere okatha thirikari ya Kenya Kwanza rungurwa mukathe William Samoei Ruto no ntu bakubatare ambassador bakuthiatira miraa nthiguruni ya Somalia kubaikirengo riwa biashara bathoko ya Gaciongo maua batongeretwe ni mukaite wa kiama kia miraa Infata niwe Joseph Nkiri kinyabo patiti na nyuma okatha Rais Ruto no ntu kuingia wirane inkwenda sokia nkatho cia mwanya kabisa ki president wetu William Ruto no ntubwa kuwa na kubwithia thirikari ya Kenya Kwanza yukumiro tongeriene na nyira baringa kampeni batwirire yinjire mwe ushugulikira mantu egi miraa ambassador Somalia bamurita na akwetu tuturi maamira na nyesande twari na Rigathi Kaelo kanisene na twire ambassador miraa akauma na miraa ene kana Somalia akauma na miraa ende kendeta na arombo ushugulikira mantu yo eoro president natangase former MP wegembe Central mheshimiwa Cyprian Kobaikiringo are ambassador o Kenya nthigurune Somalia na Mogadishu na naro Mogadishu no tuthie tuna thokwera nene kabisa miraa so kimera kietu kia miraa itukwirigira mwanka thai mheshimiwa Kiringo akinyana na Somalia akaumbo shughulika kenda aumba wika mantu ya yonthe rainine uraya baterie ningo pongeza onto wou ndemo biashara wa miraa na ndese amani wa miraa nkiwa bwana Kiringo concrete no nto bangu iwerwe ndakuromba nawe ngwiwerwe wita Somalia oritire anto ngoe ureri anto thoko mwanka thai anto wa miraa tutekwenda kulira ringi no nto bwa mbere twina wasiri wa Agriculture Mithika Linturi twina mbalosi wa miraa kuma Egembe Mr. Kiringo thai twina imana thirikari ya William Ruto mia kwa mia na twamupongeza utuko na muthenya tweke ntu kimwe nontu mwasimu Kiringo wore au thai atukuromba batu tukiwa batu nontu turiamwe na uwe na itukua wore wetu rumwe wetu kinya batu ombo tulele turi waturi ututhithiri maendeleo yara batrite kuthithwo ni mtonto uwe kiwango na kiuri bariwa bena witekio na Kiringo ati bakawatanira na waziri wa urimi na ndethia Mithika Linturi utetheria kuthiria thina ira ciethiritwo ilumite kimera kia miraa kwa imuritingwe sana kwa inatwegirite nya stima no keteri na mbia cha chindie buirachi ku kwonde kwa imuritingwe jana ngwetekia ndene imani una kabisa na kinya Ruto twene imani athirikari ke mwaka 2027 itochokia nkatho ine no ntopo turikana inya urikana utaramba lochi ruterwe Embe awakilicha miraa Somalia na arinya mu biashara miraa na imuritingwe pio inko mako Kiringo arau thina ire turapitia rembere no tuba waje thoko miraa na miraa yetu ketho na changamoto nyingi thai ethetho na cio no ndake to Kiringo ire thina cia miraa ni rekirwo au Ruto na Mithika Linturi nginya na aritire ngwe maana na changira pio gutoma thaka cietu cietho ikiona ngwe so inkwenda kuria atongere betu batu na bonthe CS wetu ori Mithika Linturi wa waziri wa Agriculture na Kiringo bawatanire ora kubaterie kenda bomba utiira thina cia miraa ikunia na tutirira mantu a miraa ringi kenda thokwetura ina capacity nene Somalia yumba kuruka boya na twende miraa mingi ni arankuluki bakuromba kuthondekerwa thoko uyo kaitaka mbura ya El Nino irigiri kura bakiwote mitaratara thirikari ya kaunti ya Meru ibanganitie kuona mathina ya biashara bathoko uba kulukire itare mbura ya kuthira itoshughulikirwe no ntubo kwalele kinya kaitaka tutite especially mbrene itokwenda kubwithirio eneo mno kou iromba riakwa riariyo itumbe gutito shughulikirwa area ikienda tukiya kuthia twiteseka kaitaka yaka mno kambura mno tu yo tutumaira turantu ba miraa Embe bonthe thoko yo tutumaira ningwetikia
so far so good to kuba mbure nino ne yete lakini oteme bango tribo ina thirikari county oteme bango nyemo tribo thirikari county ina yo kwa utokiora okethira minister ongirika chambo tusukulikira kana kinyo ambasi ndo kana thirikari ya Kenya Kwanza ambo tokinyila tafadhali ombe kutha betu shughulika no ntutu tena pura tukabwethia ke mbura yete rono nino thina na tukamatuka turi antu bathoko twekira tukapros kwetha kubui muno na nyeto ketha tukimba irona twekira tustima twawiru sana no ntu at least rio kwa magotha kwa antu aya ato magotha tukiria na kwa tukatha kwa twekethire kende abwa sana no ntu twekwetia muntu omirake yene nyanto bachai yene antu angetha bagenda sinto ao na nyawe tambira kutha befa indika nkiripotera Weru Njuma thokoni ya miraa ya Kasiongo Maua Beta wa Marion Karugi wa Kinyua.